إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد على أمتي الحوضة وأنا أزود الناس عنه كما يزود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا رسول الله أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وفي رواية: قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. Mga palanggungan ha kami Islam. Irinay sabkitan niyo natipon ha lokal mulia, lokal sa halka-halka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian hiya halkaan dakula si mga sila bariman karena doon hay ninato madawhatin sa lago-lago nikmat deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Lugal amuin pagsusujuran hanap patuhan na to Rabbul Alamin. Manjari siyabot na tuhain doon in pagtawahon Suratul Kautsar. Sampai biasa na to dengan parman sin Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar. Una to lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kiarihil na mo na kayo mo in pagtawahon Kautsar. Ikarwa ayat, fasalli li rabbika wanhar. Na pagsambahayan kau, patuhan mo Rabbul Alamin, serta pag pasumbay kau, hayop hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpatisuok mo harap kaniya. Inna syani'aka
huwal abtar. Bunal to di mga sila, katan nagparukal kay mo, nagpaastol kay mo, nang juri kay mo, sila yan inway roon kasudda-suddahan. Amuan imbiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala hasura ini. Manjari piya nga subo si mga kasahabatan in pagianon kausar bang uno. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag naog niya ini sin amin sura ini doon in mga kasahabatan a masjid sarta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta nakalipat siya. Nakalipat siya day pagbulat si mata niya himangad siya pataas ampa siya iuyum. Aun hambuk riwayat lang niya kaya tawain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarab duga ingin iuyum iban sing kaya tawa. Manjari na inu-inu mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkakita nila ubos himangad pataas manjari gimuwain sahaya sin ipon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin sambatan da sin magkikisa lando marayaw aturon daing sin bituon in amin ipon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari na nga subuh in mga kasahabatan, ya Rasulullah, lima dhahik. At inaroon ni kiya tawa. May takalong niya nagkatawa, ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu anzalat alayya anifan surah. Haindon hajalong niya ni maugkako in surah. Faqara'a Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainakal kautsar wa salli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Manjari inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam atadruna manil kautsar. Kaingatan niyo rong nebang unuing kautsar. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu ta'ala raw niya in makaingat iwan sindaak niya. Amunin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jal fil jannah. In pagyanon kausar long niya sapa dito halom sin surga. Dirihilan kako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihi khairun kasir. In kausar ini yaun doon kanyayin sa taod-taod karayawan. Taridu alaihi ummati yawmal qiyamah. Salta papagtipunon doon in ummat ko hadlaw kiamat ha kiirsin sa payaon. Aniyatuhu adadul kawakib. In luluonan sin tubig yaon, biya sin taod sin bituon hatas langit. Yaktalijul abdu minhum faakul. Manjari lang niya doon haon. Aon doon ding ha mga manusia. Maino-inusin pagkahinila manusia day sabdon natitipon ha kidsin amuin longta sa payaon. Imian na kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rab innahu min ummati wa yuqal innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. In kainu-inuhan nila tumpukan si mga manusia amuin bukon siya tutog in butang nila piagsapanton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin hayop maadlah dito muna
bukon siya amuin biasing kaibanan niyaon. Naman jari doon hayaon daw niya biya na sinhadis amin bias sa takain niya turendi inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mapun nain umat niya roon ha kidsin sa payaon doon lang niya hahawd pagyanon niya ummati apangatod niya kataan umat niya inyaon natitipon haamin kidsin sa payaon. Wa ana azudun nasa anhu kama yajudur rajulul ibila ar-rajuli an ibili. Manjarilong niya painomon ko na sila bukambuk in mga doon ha kiran sin uno yaon, sin sapa yaon. Kalo ya Rasulullah, ata'rifuna? Inagi si mga sahabat kaniya pagka siya nag-story na sin kahalan sinamuin sa payaw. Unulong ya Rasulullah, kakilahan mo kami. Nalong tayo mga kasahabat niya, way pagdoro, kakilahan niya. Sa inummat niya. Amin mahuli bi akato ini. Kakilahan ba kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo sa hadtuin pagtuyuan na to subay, malag na tuin sabab, biya din kakila kato. Sabab doon hay ni tumarang nakato taniyuin piagdaraawa na tuing kita ni umat niya pag-uwas sa dakala hawak to kuntuy kita ni umat niya. Amo yan. Naman jari inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam na'am lakum sima laysat li ahadim ghairikum. Aun lang niya sipat niyo pangitaan ko wala doon nakabutang haruaing din kanyo. Hati niya insipat sinumat niya, piya kikita sin Allah Ta'ala, biya baitaan siya asal, hasupaya pag-abot dito, misan niya wala sila nakapag, bahay mata rin di hadon niya ini, kakilahan niya pag-abot dito. Haadlaw akhirat. Naroon haon lang niya, biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Dumatong ka mamaunlong niya palugal yaon na aun pangilahan ko kaniyo biya lang niya sin ghurran muhajjalin. In ghurran muhajjalin sipat sing kura. Kura itum lungbus aun asti hatuktuk, iban aun lingka hasiki iban lima. Bakkas lang niya simpag air. Impag airan ta bayho ta, lima ta iban sikita. Inhati niya mahinang ini sahaya adlaw akhirat pangitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin ummat niya. Ingkatan nakapag-air da hindi lumahil dito haadlaw gana-gana sarta doon hakidsin sa payaon. Naroon haon wala yasuddanna anni ta'ifatun minkum fala yasilun. Naon doon haon day nga mga sila di sumampay humarap madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab biya luparagbo sa mimbiya ibayta kain na maadlah. Dito muna. Na. Doon hayaon, imiyan na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam patuan Rabbul Alamin, Ya Rab, haulai ashabi. Ya Allah, ya Tuhan ko, mga yan sahabat ko sa yan. Payujibuni malakun. Sambungan na ko sin, malaikat hawak to yan. Payakul, wahal tadri ma'ahdasu ba'dak. Ya Muhammad, wala mo kaya ingatanin hinang nila puas mo. Unin hati puas mo. Puas dahing hakamatay mo, rin mo na kaingatan bangununayin hinang nila. Hapuasin, kamatay mo, wala na kaw nakadyaga kanila. Isimpag yan doon ha ini. Mataod tumpukan si manusia nagpinda puas dahing hakamatay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kakilahan niya hawak to simbuhi siya. Sa sumagawa, napuas man siya, pagbugtusin napas niya, matao din nagmurtad. Hajaman niya, matao din munafik. Hajaman na to inili matimba ay munafik. Yan. Kaunahan na to kalanuan in udyot pamaranan na to daing hanipak. Na, doon ay ini, biyay kato taniyusin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, haruga yung riwayat lang niya, kad baddalu ba'dak paakulu suhkan suhka. Baitan na siya si malaikat lang niya, nagganti sila sin pag-ibadat nila. Iwan pamarat saya nila, puas mo. Unoy nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, simay ka mo. Ik ka mo rin doon. At inaduyon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba't bukon to'y ummat niya? Namataod sa ini nagkiklaim ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiwin ummat niya kato. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ingkatan sin ummat ko makasud sulga. Illa man abah. Amura hindi mabaya sumud, hindi makasud. Lang si mga kasahabatan ni Rasulullah, wa man ya'bah, hindi mabaya sumud. Qal man ata'ani dakhala al-jannah. Isusim magtaat kako, amuanin mabaya sumud sulga. Waman asani, fakad abah. Imagmasyat kako, sila hindi mabaya sumud. Amunin pagyanon doon, nagpinda sila. Sa rabdunhan, mataod sa ini, nagdaraawa, ummat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa di sila makatanam, murul simingod sing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay hadya mag-aga diban sing katanaman nila. Subay mag-aga diban sin hawa napsu nila. Na ang pabiyarita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, damikyang kato niyo. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Di mabista aun pag-iman sinhambuk daing kanyo. Sahingga in kababayaan niyo, inangan-angan niyo, impikilan niyo, inakkal niyo katan, mag-agad iban sindiya ko kanyo. Daing Allah subhanahu wa ta'ala. Uno indiya sin Rasulullah, daing Tuhan Rabbul Alamin kato. Quran, mahamulya. Hadis, amuin, magpaluhay kato humati. Sin Quran, iban hadis kod si Ramikyan inyaon katandeng hatuhan na to Rabbul Alamin. May ta, sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way nakakanap sinagama. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Di magbungatin simud niya, di lumagtikin dila niya, di gumawain suara niya, buat malaing kamang siya gumawa, inhibaita niya rin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi adiin ng kita. Bukon kita Rasul. Imapatot makad kita kaniya, simingod sing kakahinang niya, sa sumagawa matao din kaingatan si manusia. Nabi na sinasabot tagto. Di sila mabista ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inhawog pag-iano nini, biyeta kato, na biya luparagbos maluag. Biyeta amok hadis doon na ini, riwayat din kan Hudzaifah ibnul Yaman, inna hawdi la ab'adu min aylata min Adan. In lumpangan ko inilong niya, min pagbubutangan sin tubig ito mo na in,
ta sa paayad to. Kang kita imyan lumpangan sa babinhawd pag ianon, amuyin ta hihinang siya sa kapsintaw pagpainuman sin hayop nila. Biya sa pantun, piya pagsibo, im pagpainom sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha umat niya, biya sin pagpainom sin mga mag-ipat hayop. Biyan. Nalong ta, im pagtawag talumpangan. Laong niya, iluag niya, inablang niya, min aylata min Aden. In Ayla, yari ha Palestine. Arul pataas. In Aden, capital city sin Yaman, harapit Parakat. Amuanin layo niya, ilaggo. Hati niya malaggo. Na, amo yan, impagpunan sin ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, minom doon haon, haamin tubig yaon. Hamok riwayat, damikyan dengkan, Hudzaifa ibnul Yaman, ma bayna tarafay haudi, ma bayna tarafay haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Aylata wa Misra. In ablang lang niya sin haud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin Ayla atin niya ha Palestine iwan madtupa kula Misir. Amon in Egypt biyaon. Atin niya rin ha Palestine madtupa Misir. Ilaggo niya. Hambok riwayat demikian hikatu dengdakan Hudzaifa ibnul Yaman baina haudi kama baina Aylata wa Mudar. Amoy hindi ko kaingatanin Mudar bang haunun lokal ini nakabutang. Sa sumagawa hamin dua kaya bay taed to in puunan katan dengha Palestine. Harap pa Yaman atau ada kala rin ha Palestine harap pa Misir atau pa amin siya butini Mudar. Amuanin laggo sin pagyanon haud amuin bieta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dirihilan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta dunhan makainom nain ummat niya isiyo-siyoin makainom doon hangkato niya sadya di na siya uhawon sa lama-lama. Mahita, sabab hamak pawak to simpaghukom na malugay imano siya doon nagtutumbayog umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inhulas si mano siya mabot maripatungay-tungay sin ilong nila iban duhol sin tainga nila inhulas nila hapagtakaran. Ingkatan mabaya mahukum sa sumakawa yadto Allah subhanahu wa ta'ala yung pagbaya isyuin manjari tawakon muna hukumun. Amo yan in Jumatu mga katawtay manghuran ha kama Islam. Na talusuntain ayat kaina inna a'tayna kal kautsar wasalli li rabbika wanhar. Imbita doon ini biya sa pantun biyaitaan kita ayaw tuod na to lupason in waktu na to di kita makasambahayang. Unang sinaga mawangay sambahayang nalupasing katan. Jukop in rukun Islam 5. Jukop mo in 4 wala doon in sambahayang di tayo maun katanang malmo. Di mo mahinang ingkatan sumagawa yaon kay minsan bahayang kalukalukaw hikabutang pahatimbangan. Kalupa bang marayaw in pagdamo sin ibadat mo kalupa aun dain doon haon. Allahu Ta'ala in magbabaya sin kabayaan niya. Biyan. Nababa kita malasig pa. Puspusan tain kaagi-agi ta. Amuin kumasin bahagi ta supaya makalamod kita hatumpukan si mga sila ini. Bihat to. Sarta lang niya pag
pasumbay hayop hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yun sambil biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa lago-lago ibadat. Amo na in pagpanaog dugo dahil nga hayop hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta biyeta doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sa pantun sin kambing atawa sapi unta in itungon karayawan sinambok mano siya makapasumbay kataan sin bulbul niya. Naway makakausimitong sin taod sin bulbul niya. Tupuran niya on sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Bang inhinang niya ka-ikhlas patuhan Rabbul Alamin sarta miya makada aturan sara sin Tuhan na Rabbul Alamin. Sumbayon karna sin Allah ta'ala. Bukon sumbayon karna sin uno-uno na pakaradyaan si manusia alam sin gumini. Biha. Sarta patudyuhon doon ha amin siyukat sin sara sin Allah ta'ala pakugdanon doon hasupaya mabista amal. Sabab bang muri pakugdanon doon bistahon maksiat. Panulang, maita. In katantan din nga Tuhan na Rabbul Alamin, in alta piyamimu. In loob mo kataan doon haon. Liupas mo, bistahon yan. Kataan. Naamo yan to in subay halian sinabok-pambok din kato tanin. Yeah. In hikatu ayat, inna syani'aka huwal abtar. Bunal tuod, ingkatan magparugal kay mo, mangjujuri kay mo. Maghinang pit na kay mo ya Muhammad, na insilaan inbunsakon haadlaw akhirat, bukon ikaw. Mahita inigi mo ang imbis sarab ini. Hawak to nawapat in anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibrahim na laong sin amaon niya he Abu Lahab amoy nin amaon niya nakalando injury. Wairon hiwal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dumad lawat malaingkan dia jagahan. Sarta hipamuting niya hakataan. Simbukon bunal. Bihad to. Hangka na sambil kiabot ang ingan ni halam sin Quran. Tabbat siyada abi lahabi watab. Aming kakahinang niya kataan. Kajurihan niya. Anakon niya. Pagubos bihad ko hinang niya. Ini nagpuunan din kanya, sumakawa biyeta doon haon si mga ulama, mananapsir, in parsababan sin ayat tinibukon hadya, doon kan Abu Lahab. Hambok doon haon Al-Asib ni Wa'il. Ikaruan niya, pag-ianon, hi Uqbat ibn Abi Mu'ayt. Damikian hi Ka'ab ibn al-Ashraf. In sila inikataan, way hinang nila ring sin magjaga ha Rasul sallallahu alaihi wasallam dimihil kasatuan. In pakaradyaan ini. Nasabab yan, magbing kanila. Amunain, biyeta sin Allah Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam sin wala siya biyunsak sin Tuhan Rabbul Alamin. In siya wala na siya batimbay talong niya doon haon long sin Abu Lahab wadhalika hina mata ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawak to sing kamatay ha anak niya. Pagubos doon haon way na lang niya kasul bang biya kato, way na saan lang ni kapusan niya. Mahita, way na sumabot ka niya, ba't inanak niya katan babae. Kahinapusan anak niya, way misal ini limasag, amo na nawapat yan to, na way na magdasingan niya. Bihad to.
Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kau masusah. Di kau malupas. Gamayan, amuyin, di mahinang Muslim, inhambuk Muslim. Bang siyari magsabot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halaw man sing gumiini, kauhaan tagupat kajam, wairun liat niya. Misan hinang kahiwal sin dakaik yaon, namin sekan yaon. Milyon manusia imag salawat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way bugto yan. Mahita. Adlaw rikato harugaing huladum. Bukon sibo. In pagligot sindom iban adlaw. Kasabab yan, ingkataan yaon magsabot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, magsalawat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tayo maunin sambahayang tabang kita rin magsalawat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kau yan. Nasabab yan, sila long sin Allah subhanahu wa ta'ala inbugto wayron nasukpat nila, way nakasudda-suddahan nila. Amo yan. In Muslim bihan dakatan hasabab yadto lawahun na to indan tumutok doon ka to ka Islam. Ba't mataod sa ini sambil pabihaon, di pamisang kaingatan nila ka Islam nila. Ingkatan sindi man jari hinangon yaon ha mga Muslim. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadi. In Muslim pag iyanon masalamat niya intay manghud niya Muslim sin simod niya, dila niya, iwan silima niya. Naisim magpanampak pagkarungukan ta. Muslim, isin siyampak, Muslim da isap. Isin bisara pamangi, Muslim, isin namisarahan, Muslim. Muslim matan bahayan. Mabahaya bayan minum sinamin haut. Tubig gitu, tiataka masin Rasul sallallahu alaihi wasallam matawari. Bihan. Na hindi makainuman do kay luna. Langgangon dito. Ang pain liya langgang halom narka katan. Ang kana sambil in Ibnu Abbas piya nga subuhan laong niya uno in sarayaw-rayaw hipagsarak ka. Uno long niyan pag sarayaw-rayaw hipagsarak ka. Nalong niya bukon ka in pagpangayon sintaw halam narka tubig. Kati niya, biya kita simbitaan in sarayaw-rayaw hipagsarak ka tubig. Ayaw ko mag-ikot bang tubig. Yan. Sarta in tubig, hikapong sing kayo. Hikapong sin lablab sing kayo. Sarta biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na unuhan niyo in narka. Misan dakuman hangka tingi daing haamin bigi hulma. Hangka bigi hulma. Pagsarak kakaw. Amuanin subay batukon sinambok pahamok ding katutan niyo. Yariha sura ini in amuin lawang niya mga katawtay manghuran na kami Islam. In pagsasabot sa sabutan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain dua surah. Amunain wadduha. Iwan sin surah An-Nashr. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Angkatun na mulong sin Allah Ta'ala in sasabutan harap kay mo. Amo na yan, iangkat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam daing haamin surah siyabot ko haulihan ito. Ang kanna, aun daing ha mga ulama, magbasa sila sin dua surah yan, tighanon nila makamisan.
doon. Sampay roon kiyanganan ni Umar ibn Abdul Aziz, wala niya yan biyog to hakabuhi niya, bang siya magsambahayang, basahon niya yung dua sura yan, wayron haot niya bismillah. Amo yanin, dahing ha mga, may ini asubo siya bang may niya paghinangon niya to. Laong niya ing katan-tan siyabot halawm sindua sura yan, tudyo katan para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kahormatan sin Allah Ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katawtay manghuran na kami Islam. Na murah-murahan in pakaradyaan na to. Hatulon na to pakaniya. Pabuntulon ng kakahinang sing kita asupaya ando kaylo na makasud kita hatumpukan si mga sila amuyin makainom sin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga palanggungan hakam Islam, muna ring hakatan pag mabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hawaktu pa waktu. Amin di na to subay lupahon. In kabuga na to pauno-uno na hinang piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin di mahinang bunga pamarayaw. Jagahan na to yadto. Paamuhon sing kita daing hawaktu pa waktu. Duara in timbangan sing kita. Diara taha pag-agama. Yang daakan sin Allah Ta'ala ibang simpiang langan niya. Jagahan mo inhinang mo. Bang inhinang mo yaon, amo kayong piyang daakan sin Allah Ta'ala ataw amo kayong piyang langan niya. Bang piyang daakan tuyuan na to pakugdanon pakabayaan sin Allah Ta'ala. Bang piyang langan magtuy kita nyulong ta umakak. Manay kudeng kaniya. Amuin hibugit ta di tamisan pasampigon pabaranta. Intuod paparkala, amuyin kahatihan ta, tiyo-tiyo, misan tiyo-tiyo, haamin kaya hatihan ta nakaamu, kimukugdan, in labi marayaw, makahatiin kalasahan mo. Bihan. Makahati, labi-labi na yung mga tao makahati, hasupaya, bang aun doon haon sa to niya, mapabuntol kita. Kabaitaan kita lang netuan bukon saan bihan. Abihay ning kugdad niya. Kita kau indayaw niya. Bang muhi parungog, ingkiyahatihan mo, inyad tumapabuntol. Bukon muhi pag-isa-isa. Biha. Sabab in magtaymanghod hangan sinakama Islam, subay, nagsasaw-saw, sin karayawan, doon haon, hindi na kita makapagsaw, bang pakanya niya kita niyo magtunay simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Naamad to injagahan sing kita dahing hawak to pa wakto. Labi hawak to na to ini, ando kaylo, biya mataod na tuod. Magkalupas amal. Nakalamod pa yung mga social media ini tumabang, sinikaluppas sin amal sin tao. Di misan long taagon, misan hinga siwi-siwi hinang. Ibaita pa, Facebook magtuy-tuy, ipasampay. Di niya na talion, unoy niya, hikarayaw baha kaniya tawabukun. Kimugdan bahayaw na kabayan sin Allah Ta'ala tawabukun. In managdasag dahaw no pakaradyaan sinambok tay manghud niya, indayaw niya subay murahon magduwarwa. Ayaw mo hipasampay na parugaing. Labi-labi na bang kakitaan si mga dugaing agama.
Kasipugan na sinagamain maramo. Bang sumampay na pa mga sabi, nilong ni hati, mga Muslim. Bihan. Di magundo nga pagjurihan. Naimiyang kau Muslim pagubos, insisinguran mo, amuin hinang si mga kufar Quraish. Sin sila'y majuri. Mangjuri ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Mapuas din hajaman si mga Quraish, majuri amo na yung mga Shia. Bihan. Amoy insag dahon ng katansin hinang mo. Wailong niya nakaamoy niyan, bihan. Nangkan na ini, imuk, impag, uno nila. Pagkuntara, sinagngangan, Muslim yaon sibu-sibu. Ang pasubay di manjari, mag-abjan. Batin Rasul sallallahu alaihi wasallam di mag-aabjan, hamanga sila mang jujuri. Bat biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in umabjan harupang labiin karupangan niya. In umabjan hataw awam labiin kaawam niya. Biha, in kau tahu taka-akal kau, mita kau imipatsin kakao nila. Suwairi. Magsabar na hadya kita patuhan Rabbul Alamin. Biasin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon sadya siya magsabar, pangayuan niya pakailudua. Ya Allah, hidayati sila sa babing mga silaan, kauman ko sayan. Labi-labi na mga liuran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihatin labi marayaw. Sa babang mo diwaahan, tiyay maindua mo, na hinang siya Muslim, naway na pagjuri. Naig na magtuy-tuy. Bihan, napaggayad to abjanan mo, na maglatak, sa babing malasakan niya ito, imiban na isab. Imalasakay mo, imiban na isab na. Di na matimba. Namuyad to mga katotay manghuran, hakama Islam, ando. Paamon na to inang na to. Doon kita niuha. Amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita mahantap paununo na pakaradyaan. Subay kita bukon magtuidukalan. Uno-uno pakaradyaan jumato. Taliunta makaruwa makatu sambil makhangpo. Bangunin gugo sininang niya na supaya makatangkis kita rin nga mga hinang amuin di manjari kita lumamod kaniya. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudaka wa afika wa ghinak. Allahumma ij'alna fika raqibina wa fi jannatika tami'in wa adabika aminin. Allahumma amla wujuhana minka haya'a wa qulubana minka faraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqimis salat. Istaqimu sufufakum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.